Razni oblici rodno zasnovanog nasilja nisu adekvatno i ujednačeno obuhvaćeni u svim krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini. To uzrokuje veliki stepen neusklađenosti sa Istanbulskom konvencijom. U svim krivičnim zakonima silovanje je potrebno odrediti prema standardu nedostatka dobrovoljnog pristanka. U zakonima u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčkom distriktu moramo definisati posebna krivična djela i to genitalno sakaćenje žena, prinudna sterilizacija, proganjanje, polna ucjena, polno uznemiravanje i prinudno zaključivanje braka. U svim krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini moramo definisati da je zabranjeno korištenje kulture, običaja, religije, tradicije, odnosno časti kako bi se opravdalo nasilje nad ženama. I naravno moramo harmonizirati pristup određivanju sankcija za sve oblike seksualnog nasilja u svim zakonima. Zajedničkim djelovanjem vladinog i nevladinog sektora možemo doprinijeti boljem zakonskom okviru koji štiti žene od različitih oblika seksualnog nasilja. Usklađivanje krivičnih zakona sa odredbama Istanbulske konvencije važan je korak u slanju poruke da rodno zasnovano nasilje ne može proći nekažnjeno i da su institucije odlučne u kreiranju društva bez nasilja.